Khawvela miswal ming thang athalam telmi alova sual rongbol na konga tholok berber te zingami terrorism lalpa ti hiala mitam takina minglem anwasak Khawvela luman nei nember ni bok Osama Bin Laden chu kumtam tak an zon nuwa America sipai chuan vorte chuan Pakistan rama ache nei na lu chilin an kap lumta Khawvel history a he thu hi achuang reng toang kumsang ni le pakhat September ni som pakhata America rama khopui poimo tak pakhat New York ka in chong sang pani World Trade Center thlona manga su chiat na mi sang ni zakwa somsari le pali je thina thlen tu Washington khopuya America ral ven book Pentagon thlona manga su chiat tir tu kumsang khazakwa somko le pariat August ni saria Tanzania rama Dar es Salaam khopuya United States Embassy le Kenya ram khopui Nairobi United States Embassy an beina mi zathum don line an thi phana mo phurtu ber luman dollar million somni le panga zet nei tu USA in Khawvela an mishing man du ber Osama Bin Laden Al Qaeda roi tu pa chu Pakistan khopui Islamabad atanga mar chaklam kilometer somnga vela la abotabata ama chena in ro pui taka nge US sipai chuan vor Navy SEAL zinga sipai tha thlan chua Team 6 anti mai te chuan lu chilin heta anin kana hian tha anita ti thu US President Barack Obama an Khawvel siata apuan chua meu chuan America mi pui lom lutuk chu kholaya pung khomin limin anaw chel chul mayani Bin Laden hi Islamabad khopui bula Thuruk ani ti US Intelligence ten report an donga US President chuan malak vachi nia nga in arang thiang berin be pui thak turin sipai ho tu te chu thua pe a hetia anrom hananga thileng kim akal tluan nuwa le Bin Laden a omna diktak chu an fin phia thei tak nuwa Osama Bin Laden ngei mai chu US sipai te chuan an kap lumta a aruang po an la chuang nga lani September ni som pakhat sang ni le pakhata New York le Washington Bay ania tangkhan US sian Bin Laden le asua sual rongbol pui te hi manemo tha emo tumin an song hal charchara atom buk nia shiain Afghanistan depo abeina salea Afghanistan a khan athito nia soi ani lain thil thleng thar mangin US vauna video ati chuak le thina US hian chumlo chat lovin a chui zui tareng ani paveikor englai puwa mau tiang hol deuh reng thin michen khatina minglem sang Usama bin Muhammad bin Laden tite Sheikh Usama bin Laden tite The Prince tite The Emir tite Abu Abdullah tite le Mujahid Sheikh tite Has tite le The Director tite a ming sanga an ko thin Osama bin Laden hi Saudi Arabia rama kumsang khazakwa somnga le pasari March ni soma Arabian sumdong hausaton to Muhammad bin Awad bin Laden fa somnga le pani zette zinga som pasari na ni turin alo pianga arol thar chua phatatanga Muslim sa khawwan velo tu po mai chu hongha le mem vek ringot mai hi ania athi ni thlengin Islamic sa khotan le an pathian ala ta na martar ni tumthlat ani bokani tunma chuan Saudi Arabia khopui Jeddah King Abdul Aziz University a Civil Engineering azira heminu hian zirtir tu na te thokin annuwa Islam sa khua hian aru tariawa Russia in December sang khazakwa somsari le pakwa Afghanistan rama Taliban arun khan anun athak thleng tir mia maya Islamic cultural pol mujahidin tan ain pethuk ta sau ani bermai April ni som ni le pakwa sang ni som pakhat zirtom ni khan US President Barack Obama chuan Osama Bin Laden lu chuak tura be pui aminga na Operation Neptune Spear tia anwa mai chu len chuak ngei turin America en thatupol ro puitak Central Investigation Agency CIA ne na phalna le thupe khautak apea athupe ka ngei chuan CIA te chuan America sipai zinga po an chuan vor pol tak Marines zinga Team 6 anti te chu be pui thak pui tham tak nei turin atir chong vele ta May ni khat sang ni som pakhata chuan Osama Bin Laden a chu he Operation Neptune Spear hian ka hlumani thu chu Khawvel siata hlo tling in takin a puang chuak ta ni he operation a hian US in do helicopter thami Apache anti mai pali tir chuakin
heng thona te hian Naval Special Warfare Development Group ami som pahnih US Navy SEAL pol pahnih tele CIA mi le sa engemaw zat chuangin Joint Special Operation Command chu hlo thling taka nein Operation Neptune Spear chu nal le rang takin an len chuak theita ni hetia abotaba ta Osama Bin Laden a chen na in an beina hian an van duai teu hle maya an helicopter pakhat zok mei vir chu banga ain tau cheta wangin an tum hun dik taka an tum theita lok lova White House Oval Room atanga thodep depa video atanga lo thlir reng tu US President le Secretary of State Hillary Clinton ba ka Vice President tele sipai officer lian te atizam man deuh hiala ma se team 6 te hi hun har sa le khir khan nga po bala mi alova che thei tura injir chuak vek an ya wangin an operation chu timaya ti bala antum lo khermai helicopter atang chuan Sri Zenin an ron wai thazung zunga leithleng masa piang in position an langal thap zela ma se helicopter chu achung lam an chei bol dan le aral thuam pai pon ruk te chu hriat chua ani pal hlau thon thil thuwa Bin Laden an ka hlum nu khan an bom chenghal vekani an duang to ka thil an chin fel vek nuwa chuan chopar pakhat zo ka chuan anin beng luta he operation a tel tur hian mi som sari le pakwa zet le bom phum ru khai chuak thiam ui fing pakhat an thok chuak ani anin rin lo lai jing khowar ma a an ho tu pa ber Osama Bin Laden a chen na ina silai puak ri ta thwei chuan ama veng tu bik Abu Ahmed al-Kuwaiti an ti mai chu abara khai ve viau nge yang le om na ge so satang chuan Russia siam silai tha fe mai AK-47 mangin SEALs te chu au chel chul chungin aloka ve chiam ringota ma se tu ma ka hluma nei lo Navy SEALs ten an ka let ve ta ka chuan ama le anupui te chu ka hluma ni ta zo ka SEALs pol pani na tena in pui ber an lu ta ka chuan anung lama kut thuk tu chungin abu au nau pa chuan alo ma chona ani hian ral tuam engemo alo nei hlau thon thil thuwa SEALs te hian an kap lum ve le a kailona Bin Laden a fapa pakhat kumsom ni le pahniau pa chuan ral thuam engma po keng lovin SEALs pakhat chu alo zuan thlu ve top maya hetia anin beng brek nalama hian ka hlum ani vele ta bokani film khur taka Navy SEALs team 6 tena in chong thumna an lu lai chuan ama Osama Bin Laden a ngei mai chu hol panna kong to pa chuan alo ding reng maya chutia US sipai te amu vele chuan in penghal mai lovin amun na pindana rang takin atlan chelun ngala abe tu te chuan an mani chu thi chil ngei tumin ral thuam achu ngei don nia ngain an mut na pindan chunga chuan an lu chil tariap mayani hetia pindana an lu chil ta ka hian Bin Laden chu anupui te ni nge ya ngai meichia pahni phena abirua meichia te hian an theyang to ka lo hum chu an tum ve boka US sipai te chuan meichia pahni te chu dim lo baksak hian an pot kiang dor maya chuti lai chia chuan SEALs pakhat chuan Bin Laden chu alua le oma aron kap ta sia maya chuat laya chuan atluta thlor maya ni hetianga ka hlum ani dana hian anhulama ti atam hle maya ral thum engma apai velo chungin chan chete po pelovin an kap hlumani ti te in ama tran tu Pakistan ho tu te chuan an soina sa hle maya chu ba ka khatia ami mal zaum na po poisa tu mi alova amun na pindan chung mewa an lu chil kha thil za thlak le moi hnai lo thei to pani an ti bokani amai ro chu hein ka na telve Navy SEALs officer pakhat chuan in peturin warning kan pe a ma se chunglama ban pharin ain pek du lo wangin ka anita ni kha ati ve thungani hemi ti oyom le zual tur ting hian amun na pindana chuan AK-47 silai le 9mm semi automatic Makarov pistol chu ban phak maya om reng bokani White House lam chuan Osama Bin Laden chu ain pedu ani chuan anung chunga man tura sipai te chu thupek an ni an tia President Obama point sipai te chu civil mi te tortir lo theyang ber tura khosa tura ashil thua soibok ma se Pakistan sarkar chu ril masalova hetia anram chunga Osama Bin Laden a tha anita ka hian alungoi lo na samaya US ne na anin karpo achiat pa na salheani he in be na hi minute somli chung le ka zo felvek ania an midu ber Osama Bin Laden ruang chu lak ni in DNA test result ama nge ani ti chu hai thei rual anilova
ka hlum ani la ya bula me che pani om ve te point ama ngei ani thu an pha hek lawani aruang le sil fen chu ngun taka en fia vek ani nuin akor chunga euro zanga not le phone number pani alo thin han ti mu chuania heng phone number te hi US thunei tu lam chuan film khur takin an chui ji mek zelani akai shoi helpol ro puitak al qaida te point me ni ruksak ni le som pakhat khan an ho tu pa thi thu chu an nem het ve ta nge nge chuti rualin United States le asangoi zon puite chu be chun zom zel an tum thu soin an shoi tu thar Ayman al Zawahiri chu ain tho sana sa leani thilom dan ngun taka fin fia ani dana tangin CIA hovina Osama Bin Laden tirka palai pakhat chu kumli zet an loen thlak na ra chu awang liaw liawa he operation hi hlo tling theini in ngai ania abotaba ta Bin Laden om na hun rampo hi hepa ta hi ani nge nge ome White House Press Secretary J Garnia soidanin khatia America sipaite an lo lu tak thuta khan thi le thi ti ril ru puin Bin Laden chu anupui pakhat jok chuan sipai pakhat chu alo bo boi ve ani oma hei wang hian ti thlabar na tan akia ka sakniin anun nai ro chu an zuwa sak shramani hei ba ka hian apa an tha lai mit nge ya mu ve reng tu afanu kumsom pani mi po akeya thing themin apera wangin liam chete anei ve bok Osama Bin Laden anupui pangana Amal Ahmed al-Sada le afa lanau pangte te pariat zette chu Pakistan a shen zuyan niya Pakistan sarkar in kol na hnuaya anom me kani Amal Sadai hian helai mun hi chuasan mi lovin kumnga lai an lom to thu US sipai ho tu ten he na asoi nge nge ka lumani atanga dar kar somni le pali chungin Osama Bin Laden ruang chu aircraft carrier longlian USS Khawvel sonada luniin tuifin ria thuk tak monga chatuana cholhen to tura phum turin phur chua ani ta ruang ruang maya US official pakhat phei chuan Khawvela terrorist lawom ber ruang tuifin riat monga ta la chuak du tur chu mu an har viawang fiam thu devin ati nge nge ani MSNBC point khomwala phumani chuan arwang omna hun chu fir fiak te in mu khom na huna chan the mai tur thu le boruak chemal zonga an kho sak le mai pal lau thon wanga tuipuya pai ani thu apuang ve bokani soituangin hetia anram chu ngeya Osama Bin Laden atha ani ta ka wang hian Pakistan sarkar le mi puite chu America chunga an thinrim na samaya anram chim thanglama khopui pakhat khuita phei chuan mi pui sang tam tak lungoi lo chu kothlera pungkhomin US flag le President Obama limte anha hlu maya US dem na thule Bin Laden athrau chunga zangai tura an pathian ala hne na tong trai na cham thom nen an rimur mur mayani mitam tak chuan khatianga kumnga chung lai Pakistan rama alo kho sakreng theidana khan Pakistan hroi tu tele anen thlatu pol ISI te hriat mialawa omreng chu thil theini in an hriat lo awangin Pakistan chuan Osama Bin Laden le anupui fanau te chu ahum ngei ani ti an soina sa hlea thingtlang hun kil khor po ni lo anram kho pui ber Islamabad atanga hnai te a lenghal inro pui taka alom reng thei kha Pakistan hian ahum nge ani ti chu hairual ni in an hriat lo thu an soina sa hlea ma se chakai po akoto pa tang ti ang devin Pakistan President Asif Ali Zardari chuan phatna thu apuang ve na sa hlea US mi puitele Khawvelin an pu na chu in pu na tran phung nei lo atiani he Pakistan President phatna thu hian hun sang sanga nuiza asiam tam le hle thung Pakistan Foreign Office lam chuan United States in heti te phuta Osama Bin Laden a beitur hi an hriat lok haulo thilani tiin thu chuan siama ma se anram media tam tak te ro chuan an sarkar chuan hei hi serengin an rem ti na liawa US sipai te hi che tir an ni an rin thu an ziak na sa ve hle thunga hetia anrama Osama Bin Laden a lobir reng mai hi chui chian thoi ani tur thu US a Pakistan ambassador Hussein Haqqani chuan a soya Osama Khan tran pui tu ane ngei ti chu chianga ma se mi pui lama tangin nge sarkar lama tangin tran pui na adon ti chu chui chian aniang atibokani hetia Pakistan rama alo biru reng thea wangle anrama US sipai ten an tha ta ka wang hian United States le Pakistan in kar boruak chu a khezau tel ta ani
Osama Bin Laden khan kumsang ni le pakhat September ni kwa United States an be nu lok khan afa te hne na Thuruk chia asiam ni in ama aboral nu lok khan soyania chu a Thuruk chia chuan afa te zongjong chu jihata tu ma tel ve lo tur le aniak nung zuya tu ma kho sa ve lo tura a fuina thu aziak ni in soi ania he thu hian ti adi tamang reng hle maya terrorist lalpa meu point anun dan hi anin ve to wang le atana hlau tur atama wangin hetianga sual rong bol na konga hian afa te tel ve lo tura adu thu asoi ve ta ni hi anti sup hloma ma se muslim kulmuk then kha te ro chuan Osama Khan afa te chu jihata tel ve lo turin afui ti na anilova a shoi tu ber le me jang hlap tu ber ni lo tura a cha na mayani anti ve thungani engpo ni se Osama Bin Laden Khan a thi hnuwa po hunenge mo chen chu thu ala soi ri don ni in alangani Osama Bin Laden fapa palina Omar bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden chuan hetia America sipai ten apa Osama Bin Laden an tha ta ka wang hian America mi pui tele an President Barack Obama chunga athinur pha chuang lo ni na soya President Obama hi kapa an tha wang hian ka huat pha chuang reng lova kapa nen hian in melma in do an ni miawa Obama hian ati tur diktak ati maya ni jok diktak chuan min sing tu Osama hi kapa ni miawa hetia athita mai hi ka tur na ve emema kamangaya kalainat bok ma se athil ti ero hi chu ka ngai dan le du dan ani ve theilova America mel malian berania ahun tamber chu thil chul mi lova America be na ta na ral thuam le na na sum tam tak khoral na le America lawa tlan chiat nan amang liamani ke chu an mi tu po in rem tlang diala kho sakhi ka du dan ania hel na le in tha na le boina hi ka du ve ngai lo ma se chu chuan kapa kha ka mangai lo ani ti na akok chuang lo diktak chuan eng tikni ai mo chuan hetia atlan chiat na le bi ru na hian top chin ala nei nge in ka ring tlata karin lo kang nge in awan nei na chuan atlin seng ta bik lo ani hi o ala kapa tharau kha mal so mang che ti in British chanchin bumi te hne na sap tong nal tak le oki niam dam ra in asoyani chanchin bumi ten khatia apa ka hlumani thuan hriata America mi puite an hlim zia chungchang vel kha enge ngai dan ti an zo chuan khatianga hlima lam vel te kha chuan tunlai Khawvel ning khong hi engma an tha thiam phak ve lawani Khawvela boina le chiat na chu kiang ta ngain alom na an siama ma se engma adanglam chuang silo diktak chuan al qaida ka chuasan nuwa 9/11 chiat na kharap thla ka tin min bara khai ve emema kapa hi engtiang fakawin nge alowa ti po ka ngai tu ngam lova poi selo nun na khati zo zai lak han ni ta kha shom ka tin ka zak ngoi ani America hi ka hongai reng lova an nam nun phung le ti dan le ngai dan zau tak te hi kalom zong takani an film te an remoi te hi ka ngai na zong takan ni bok ati ani Omar bin Laden hi Osama bin Laden ale anupui pakhat jok akazen ni bok na chuwa khane mi te kara kumsang kha zakwa somre le pakhat khan Saudi Arabia kho pui riyata alo pianga anau pan lai atangin al qaida sipai tha ni turin cher chu ania ma se tharum thona le thisen chuana chu ado da tla thina wangin al qaida hobin hun sanga poi an khoina te po atel ve du ngai lova ama soidan chuan al qaida commando ni tur hian kumsom pali ani atangin training tirania hemi nu hian hunenge ma chen chu Afghanistan a omvein kumruk chung zet chu al qaida vice chairman tuna anu tu ba bernita Ayman al Zawahiri nen in khata an cheng dun china ma se kumsang nia khan Afghanistan le al qaida chu chua sanin Jeddah le London a sum don na pui tham tak nein akho sa chhota zo kani khatia Zawahiri nena an kho sak dun thin dan kha tu nuwa soin kapa thian rin ber le ngai nat berania ke ne ro chuan kan ngai dan ain person tlat thina wangin kan ti dun ve ngai lo ba ka kanin ngai na ve lem lova fiam po kanin fiam chin ngai hek lo tuna hian jihad tan a theina zong a hlan mek nin ka ria ati nge ani kumsang kha zakwa som ko le pakhat atanga kwa ruk chung khan Bin Laden te chung kwa hi Sudan rama an pema chumi nuwa Afghanistan rama mun an khwar le ta a heta po hian Omar hian apa chu azui ve zelani
Al Qaeda ho zinga om lai khan in beina le thi sen chuana adu ve thin lo awangin an zinga sipai thani tura training pek ni to ma se ral be tur chuan ti lui chi ni in an thretalova chu ba ka an ho tu pa ber Osama Bin Laden a fapa ani mewa wangin han ti vak ngai na an shek lova hetianga mi zenun nem nei zaidam thup mai ani awang hian indo mi ni thei tura an ngai lova tora bora tlang vela chuan ran rual an vultira biram le kelpo engemaw zat vulin amain aveng mai thina apa Osama tan chuan ni tinin ei tura siama apa ei tur petu bera atang thina ni ma se ran vulte chu an chemical weapon test na tan an man sakta khowa wang chuan a thin rim chuan kumsak ni khan Afghanistan le Al Qaeda chu a chua san hlen ta ni in ama ngein asoyani Omar Bin Laden hian kumsak ni pasari July thla khan British meichia pasal po voi nga lai neya fapa puitling pathum le tu panga lai nei to Jen Felix Bron nen anin neya Jen hi khati lai khan kumsom nga le pakhatau pa ni to in Omar ero chu kumsom ni le pasari chawa upa alani thunga anin ton ma hian Omar point nupui nei ve to in fa pakhat alo nei ve to bokani hetia anin nei nu hian aming chu Jaina Muhammad al-Sabati na thaka Islamic dana chuan mi pain a chom thei phot chuan nupui panga thleng nei phal sakan ni tuna hian anin kar chu a khideu ni in hriat ania anin then hlen mai thei bokani Omar Bin Laden hian an chung ko sum don na tunma tanga apu le apa point an lowen kol chin oil khur ain kola heba ka hian thirlam siam na le lai chuan mun pui an nei bokani an ho sak dan tur hi hriat thiam phak chi ani ri lovani